Reka twongere tuguhe ikaze we wahisemo gukurikirana ibiganiro bya Rwanda Race. Nk'uko mumaze igihe mubidusaba, tukaba tugiye kubagezaho ibijyanye n'ibirango by'amapeti y'igipolisi cy'u Rwanda ndetse n'uko agenda akurikirana kuva ku ipeti rito kugera kuri rinini. U Rwanda rumaze kuba ubukombe ku mugabane wa Afurika mu bihugu bimaze kubaka umutekano mu nzego zose. Twerekeje mu gisata cya polisi, u Rwanda rukaba rwarabaye icyitegererezo mu mahanga kubera ibikorwa by'indashyikirwa abasore n'inkumi bagize igipolisi cy'u Rwanda bakorera aho baba batumwe kugarura amahoro n'umutekano. Kubw'ibyo rero natwe nka Rwanda Race tukaba tuhababereye ngo tubamenyere uko urwo rwego ruhiga izindi rwubakitse. Rwanda Race tubabereye mu nyandiko z'abahanga, ducukumbura kandi dusesengura. Gumana natwe rero mumenye n'ibiri mu nda y'isi. Iteka rya Minisitiri nimero 01/12 ryo kuwa 13 Ugushyingo 2012 ryavuguruwe muri 2015 rigena ibirango bya polisi y'u Rwanda byerekeye ibendera, amapeti n'ikirangantego. Ingingo yaryo ya kabiri y'iri teka ivuga ko umupolisi w'u Rwanda arangwa n'ikarita itangwa n'umuyobozi mukuru IGP, Inspector General of Police, ndetse n'imyambaro y'akazi hamwe n'amapeti agaragaza urwego afite muri polisi. Ingingo yaryo ya kane ivuga ko igitambaro kidodeyeho ibiranga amapeti gisa n'umukara. Iya gatatu igena aho bambara amapeti, bikavuga ko abofisiye bakuru bayambara ku ntugu zombi naho abofisiye bato n'abapolisi bato bayambara ku rutugu rw'iburyo. Mu gipolisi cy'u Rwanda harimo amapeti 15 ariko nayo akaba mu byiciro. Ibyiciro abarizwamo ni bitatu, ari byo abofisiye bakuru, abofisiye bato ndetse n'abapolisi bato. Twihuse rero reka turebere hamwe amapeti abarizwa mu cyiciro cya mbere cy'abapolisi batoya. Ipeti rya mbere mu gipolisi niryo twita constable. Iri peti niryo rito mu gipolisi cy'u Rwanda. Buri wese winjira mu gipolisi akaba arihabwa. Reka tubibutse ko nta mupolisi utagira ipeti. Ufite iri peti arangwa gusa n'agatambaro k'umukara gasa n'impuzankano kambarwa ku rutugu. Ipeti rya kabiri muri iki cyiciro cy'abapolisi bato niryo twita koporo cyangwa se kapurari. Ryo rikaba rirangwa n'agatambaro k'umukara kariho utumenyetso tubiri dushushanyije nk'inyuguti ya V turi mu ibara ry'umweru. Ipeti rya gatatu muri iki cyiciro cy'abapolisi bato niryo twita sergeant. Rirangwa n'utumenyetso dutatu twa V dufite ibara ry'umweru tugerekeranye tuba dushushanyije ku gatambaro k'umukara nk'uko muri kubibona. Ipeti rya kane muri iki cyiciro cy'abapolisi batoya niryo twita senior sergeant. Rirangwa n'utumenyetso dutatu twa V kw'ibara ry'umweru n'ishusho y'umwashi w'umweru hejuru yatwo nk'uko muri kubibona. Ipeti rya gatanu ari naryo rya nyuma muri iki cyiciro cy'abapolisi batoya niryo twita chief sergeant. Rigizwe n'agatambaro k'ubururu gakeye gakoze nk'igi kadodeyeho ibirango by'umweru bigizwe n'inuma iri hagati y'amagambo abiri ariyo Rwanda na polisi. Twihuse rero reka turebere hamwe amapeti abarizwa mu cyiciro cy'abofisiye ari nacyo cyiciro cya kabiri. Iki cyiciro cy'abapolisi gihera ku ufite inyenyeri imwe. Abafite amapeti yo muri iki cyiciro bayambara ku rutugu rw'iburyo. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro cy'abofisiye bato niryo twita assistant inspector. Rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeye ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi n'inyenyeri imwe nk'uko muri kubibona. Ipeti rya kabiri muri iki cyiciro cy'abofisiye bato niryo twita inspector. Rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu
bigizwe n'ijambo polisi n'inyenyeri ebyiri nk'uko muri kubibona. Ipeti rya gatatu ari naryo rya nyuma muri iki cyiciro cy'abofisiye batoya niryo twita Chief Inspector, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi n'inyenyeri eshatu nk'uko muri kubibona. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma kibarizwamo amapeti 7. Iki cyiciro kikaba cyitwa abofisiye bakuru. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro niryo twita Superintendent, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi n'ikirangantego cy'igihugu nk'uko muri kubibona. Ipeti rya kabiri muri iki cyiciro cy'abofisiye bakuru niryo twita Senior Superintendent, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi, inyenyeri 1, ikirangantego cy'igihugu hejuru yayo nk'uko muri kubibona. Ipeti rya gatatu muri iki cyiciro cy'abofisiye bakuru niryo twita Chief Superintendent, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi, inyenyeri 2, ikirangantego cy'igihugu n'uturongo duhagaze dufite santimetero 4 dushushanyije ku gatambaro k'umukara wijimye kambarwa ku ikora nk'uko muri kubibona hano mu ifoto. Ipeti rya kane muri iki cyiciro cya bofisiye bakuru niryo twita Assistant Commissioner, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi, uducumu 2 tunyuranyemo tuzengurutswe n'urugori, ikirangantego cy'igihugu kiri hejuru yabyo n'udutambaro tw'umukara twambarwa ku ikora tudodeyeho agashushanyo kamwe n'igice cy'ikibabi mu ibara rya zahabu. Ipeti rya gatanu muri iki cyiciro cy'abofisiye bakuru niryo twita Commissioner, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe na polisi, udukoni dusongoye 2 tunyuranyemo tuzengurutswe n'urugori, inyenyeri 1, ikirangantego cy'igihugu kiri hejuru yayo n'udutambaro tw'umukara twambarwa ku ikora tudodeyeho udushushanyo 2 tw'ibibabi mu ibara rya zahabu nk'uko muri kubibona. Ipeti rya gatandatu muri iki cyiciro cya gatatu cy'abofisiye bakuru niryo twita Deputy Commissioner General, rigizwe n'agatambaro k'umukara kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi, udukoni dusongoye 2 tunyuranyemo tuzengurutswe n'urugori, inyenyeri 1, ikirangantego cy'igihugu kiri hejuru yayo n'udutambaro tw'umukara twambarwa ku ikora tudodeyeho udushushanyo 2 tw'ibibabi mu ibara rya zahabu. Ipeti rya 7 ari naryo rya nyuma muri iki cyiciro cy'abofisiye bato rikaba n'ipeti rya nyuma mu gipolisi cy'u Rwanda, akaba ari naryo peti rikuru niryo twita Commissioner General. Commissioner General niryo peti riri hejuru y'ayandi mu gipolisi cy'u Rwanda, rigizwe n'agatambaro k'ubururu kambarwa ku rutugu kadodeyeho ibiranga amapeti by'ibara rya zahabu bigizwe n'ijambo polisi, udukoni dusongoye 2 tunyuranyemo tuzengurutswe n'urugori, inuma izengurutswe n'uruziga hagati, ikirangantego cy'igihugu kiri hejuru yayo n'udutambaro tw'umukara twambarwa ku ikora tudodeyeho udushushanyo 3 tw'ibibabi mu ibara rya zahabu nk'uko muri kubibona. Reka tugushimire rero wowe wabagomeje kubana natwe, tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro aho twabagezagaho ibirango ndetse
n'ibimenyetso by'amapeti y'igipolisi cy'u Rwanda, mukaba mwateguriwe kandi mukagezwaho nanjye Jules Ishimwe Evan. Tubibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe kugira ngo tukigendereho dukora inkuru ikurikira. Mwakoze kubana natwe, w'Imana ibahezagire.